که هلبجارتی امریکا دونالد ترامپ لسر روش آوای کردستان و ترکیه چه گوت دما کو اردوغان دست پیکر ایرشی کردین سوریه بکه ویج سروکمار ترکیه اردوغان خواست شر کردان نکه و دف جوان برده ترامپ دبیجه پشتی آخافتناوی اردوغان ایرش نکر ایرش خور روستاند لأو نزانه و حتی کنگی او ایرش روسته دبیجه جبرکو کرد و ترک دجمنه هفوین دیروکینه ترامپ گوت اردوغان هوالویه دوستویه ریزیلی دگره کسی که زیرکه و بناف و شیوین جدا خلق شاند ناوا سوری و دستانی بشکی جوی ولاتی سروک امریکا ترامپ اشکره کر و گوت ترکیه 2000 سالن لپی سوریه گله کس بناف و رنگین جدا در باسی ناوا وی ولاتی کرنه و دزانن دما برینها ترامپ سروک امریکا بو گلک پرسکری که جدی دنابرا وی و ترکیه در کتبون. Turkey's been after that country in different names and different forms and shapes for 2,000 years. Those people that went in are from ترکیه 2000 سالن لدو سوریه به ناو آواین جدا او کس چون ناواویجی لترکیه و چون سروک اردوغان حوالی منه کیفا من جویرتی از باورم کو او جی ریز لمن دگره او کسی کی کو ترکاهن کسین دیارکری کریه پشتی کو من داخوازیه کر او جی دزان کو از بحثا چه دکم کردن نزانم و حتا کنگی افتشت بردوان بکه جبر کو کرد و ترک دجمنین سرشتین هفن رحیوان جهفده چه لی اردوغان نها او تشت نکریه هر وها بری جی نکریه دما کو دست پیکر من جره گود جی کرما خواه و یکین نکه وی جی نکر اگر امل سوریه تماشه بکن روسیا و ایران هاتبون بهیز کرن هر وها اردوغان جی کس گلکی زیرکه خلق به ناو و آواین جدا شاند سوریه people in there through different forms and different names, and they went in and they took over, and that's the way it is. And that's going to all end. And we have a great military. I defeated ISIS, as you know. We were in no wars. I just finished a couple. ارتش کمی یا نایاب هیا وکه هند زالن من داعش تیکش کند. ام ده تشری ده بشدار نبون. ام دوری شار بون. لشکرین ما سوریه و ترکیه دپاراست. ام دنابرا وان دبون. 5000 سربازین مهابون. ام دنابرا دو ارتشان دبون. یک 300,000 کس بون. یه دینجی 500 حتی 600,000 کس بون. گود آمده باشیه دبون. 5000 لشکرین ما دنابرا وان دبون. وی جنرالیج من را گود نباشه سیدای من نباشه من جی لشکرین خواه هند زانن چه بو؟ تشتک نبو رخنه لمگرن لیار راست من کر من جیانا 5000 لشکران پاراست مکاره کی مازن کر و کارم باشتر جیدکن جبر کو نها ام خودی ازمونه که باشن و خلک هنه کودکارن پشتامه کودکارن پشت بمواب گری بدن And I took them out. And you know what happened? Nothing. I got criticized. I saved 5,000 lives, actually. پارتی والین سیاسی این روز آوای کردستان جوینین خو بردوام دکن مجارا سوریا پشتی اسد گوتو بیج دکن او دکارن چه بکن جبو کو کرد بگهن مافین خو بحثا یکیتیا کردانو آمده کرنا شانده که هف بشه کو بچن شامه و ریوبریان یا سوری را دانوستاندنان بکن و مافی کردان لسوری گارانتی بکن لگرکه لگه پارتیا پیشورو پارتیا الوحده به هفره سمینرک آماده کرنه و هجمارک کسایتین کرد و خلقیتی دا بشدار بون دوی سمینره دا جی لرینین خواه دینن زمان و جی آلین سیاسیین کردی دا خواست دکن که ناکو کین خود دینن آلیه کی و هلوستا خو بکن یک لباجاروکی گرکیلگی جزیره روجاوای کردستانی د سمیناره کې ده دو مجارن سرکه ین روجاوی هاتن گوتو بیش کرن یکم روشا سوریه د دمان هاو پاشا روجه ده دویم روشا گل کرد لسوریه و روجاوای کردستانی و ارکین تفگرا سیاسی گل کرد لوی داره
ئێمە وەک هەردوو پارتی ئەم دەبینن کە سووریا نەناوەندی بێت دیموکراتی بێت لە ئالیە کوردی دیژی ولۆژی دەبێت دەستوورە سووریا لە مافی کورد دیژی ببێت وەک هەبوو ناوی وەک ملەتێکی یەک دۆ زمانی وی زمانێکی فەرمی لە سووریادە سێ تایبەتمەندیاوی نەتەوی لە هەندێ یانی دەبەرێوی ئەو کارەکە ئەو ڕەنگە بۆ چاڕێک لێدایە ڕەنگێک نیشان ناخەلکی سووریا سەر اتفاق ببێت ئێمە ئەم دوو ئالینە لێون ینی بابندێک بۆ کسبە ئەگەر یەکرێزیا کوردی لەسەر چ نەڕێ بکە اتفاقی ئەمێ بەراوانی بەر ناخۆ لێتانی بێنچێ ئەمێ کارەکە بە هەبرە ینی وێ لەڕینا هەبش ئەمێ پێگرێدایی بنخۆنیەوێنە گرێستی سەرێکانیە سەرکردەیە پارتیا یەکیتی مستەفا مەشایخ ji Rûdawê re ragihand wan xwestiye bibine hokareke erênîş bo pêkanîna guşarekê li ser tevgera siyasî ya Kurdî bi mebesta gihiştina bi yek helwestiya aliyê Kurdî. بریار جمعان نام هەردوو پارتیا پارتیاکی یا دموکرات و پارتیا پێشمەرو خست و لۆ ئەم ببنە عاملێک ضغط چێت هەملونا هەردوو پارتیا دێتنن کەرن بە ئەطرافێ کوردی را چێ پەیەدێ چێ پەیەدێ چێ ئەنەکەسێ ئێمە خستش بۆی ئەفضل کوردتر ببێ کەردی نام وڵات دەبن و دەخواش وڵات کردیە بۆ ئەم کەر دەبێ یەک قوەتی ام ضغطين تفكير سياسي بكن وقارب السد طاولة كيرون ودار وصامرة كيف همرة بكن جبوي هالوسع خلقنايات موقفي خوي سياسي بخنايات لبقرك خوي سياسي همرة بكن سەرکردەیەکی پارتیا پێشڤەڕوژی ڕاگەهاند و divê qonaxa hestiyar de tê xwestin Kurdiyek helwestiya xwe pêk bînin. Em rastî tê xwestin em Kurd berê xwe bidin em hevronin em hev qebûl bikin em li ser pelikek siyasî itîfaq bikin wek dîtina Kurd ji bo Sûriya çiya ji bo mafê Kurd di Sûriya de çiya û hebûna Kurd mafê Kurd di destûra Sûrî de bê bicîkirin. Wilo ev partiyên siyasî tevgera siyasî danûstandin û kar û neşata divê çawa li hev gerin ji bo wilo jî divê qonaxê de kongra kenekê kongrek ji bo Kurdê Sûriya wek pêşkêriya dixwaze wek proje civat çêbûne civatek do çêbûne komîtek amadekar ji bo vê kongrî çêbûye û di civatê de jî hatiye tekeskirin divê tevgera siyasî her kes cihê xwe di komîta amadekar ji bo vî kongrî bigire. Roja sêşemê heftê çilêya 2025 li bajarokê Girkêlekê bive xwendin û birêvebirina Partiya Demokrata Pêşverû ya Kurd li Sûriye û Partiya Elwehde ya Kurdî li Sûriye Yekîtî ku herdû li derveyê enekesê û peyênekê ne bi amadebûna hejmareke gelek ji welatî rewşenbîr û siyasetmedaran semînar hate pêşkêşkirin. Xalid Cemîl Mihemed Rûda.